Yadiastun Gunung Agung kantos mangkin kantun ring status awas, piodalan ring puro penataran Agung Besake sane kapekelingin satunggal rahina purnamo kapat jagi kemargiang. Pidabdap pemargian piodalan taler sampun kalaksanayang. Sekadi puniki kuentenan ipun ring pura Agung Besake. Sesampun Gunung Agung munggah ring status awas kewentenan ring Pura Agung Besake kejan tenang sepi. Wiwilan ipun santukan Pura Agung Besake ngeranjing ring zona rawan. Yadiastun asa punika kantun wenten pemangku Wiyadin Krama sanes satunggal rahina pedek tangkil Wiyadin ngayah saha rikalaning wengi muali ring pos pengungsian. Wenten makudang-kudang Krama Wiyadin pemangku ngaturang ngayah midabdabin pemargin piodalan ring pura penataran Agung Besake sane kalaksanayang ring purnama kapat ring kalih rahina sane jagi rauh. Pemangku pura penataran Agung jero mangku Swecen Latarang pamidabdab sampun kalaksanayang saking makudang rahina sedurung nyane sekadi masang umbul-umbul Wiyadin piranti tiosan. Daweg dibi taler sampun ngaturang piuning miwah nunas tirte ring pelinggih Wiyadin pura sane wenten ring Besake. Benjang semeng jagi kemargiang upacara mepepade. Jero mangku Swecen Latarang upacara piodalan purnama kapat jagi kemargiang tegap antuk sesolahan wayang Wiyadin topeng sidekarya. Puncak nika kemargian sekadi biasa berarti biasa sani muput siwa Buddha adalah alih ilen topeng wayang kewanten wanta projuru iriki sane mina bentan saking doh mina bentan bentan dan saking badung mina bentan nah tapi satu dua sani purun-purun purun niki kan pengayas sambil teler ngayas kewanten karir yang pengungsian sami gitu pengungsian kadi niki nak ngungsi sami urusan niki kembali ke pengungsian Gubernur Bali Made Mangkupastike rikalaning rauh ring pos pengamatan Gunung Api Agung Rendang Nelatarang yening kahanan ipun kantun aman upacara purnama kapat jagi kemargiang ring Pura Agung Besake. Boleh saja silakan asal merasa aman aja. Ini perasaan aja. Iya kan? Perasaan aja. Kalau merasa aman upacara tapi begitu itu meletus nggak boleh lagi. Gargita Bali TV.